That the whole day, that's what is needed. Amen. Some of us, maybe you should have died already. Something killed you. Because we are in the world, He gave us grace. Amen. But in a year or in a month, that one day people stay in the church for one day. It is very important. For us to gather only for 3 hours and we go home. If the grace help us, and the Lord Amen. We'll find a day where I will explain it clearly. The way Jesus explained it. Because there in paradise, when you enter there, you do not go out and do your things. You are always there, you remain there. It is very important that one day we stay in the church the whole day. Amen. There is no sin in that. There's no sin in that. But I thank God because a lot of things that Jesus was explaining there, it's because I went into the world and I died so that grace may be upon the people. While he was explaining, the chair, it was not supposed to be in the church. We were supposed to sit on the floor. And we roll on the floor. But he said, because of grace, I allow you to sit on the chest. Amen. So, there are a lot of things. When I check, a lot of us people, a lot of people, they were not supposed to be in the church. Who is among us who never did, who never sinned? Who among us who never sinned? Who can you point unto? And you say, this one, he never. But I thank God. That's why that's why in most cases I say that if you miss grace here on earth, when you are still alive, you have given a great grace. You cannot compare a man unto these three things. Even yesterday, I was saying that these three things are not people. These are not human beings.
a hi vanhu nakan'we. These ones, they are not human beings at all. Lexiya xin'wana lexiya xo dloka glass man, lexo dloka glass. The other one that is wearing a glass, a xi vonaki ku ri munhu byikulu. does not look like a big A xi human, vonaki ku ri xikhokhanono. doesn't look like a creature. I munhu wa xiyimo xo ringanelana na hina. It's a man who is at the same form as us, the same height. Ende leswi a vonakiselaka xiswona munhu luya. The way he looks, Ingaku u nga n'wi byela ku a hi hala hi ta vuya. it looks like you can tell him, let's go this side, we'll come back. But he's wearing a glass. He looks like an easy person. While it's like that, he's not a person. I couldn't. I couldn't confirm the face, the image, how he looks. Listen here. While I was standing on a distance, he was having a lot of angels. So, And I started to think of people that I know. Because that came because I wanted for something that can help me. I wanted for someone who can hide me. When I think of a particular person, and then that man looks like the person I'm thinking about. Yeah, like while you're thinking of him, I'm thinking of him. And then that man becomes exactly like me. When you think of someone else, he looks exactly with that person you're thinking of. How can you explain that particular person? You cannot explain him. It looks like you can tell that man, come here, let's go this side. While he was speaking to me, while I was running into hell, I didn't see the hand. What I felt is the fingers, and they touched my chest. And I heard a voice very clear. Oh! It said, stop! And that word remained in me. I didn't know how he did it. Even now, it's still in me, this word. When he speaks, I hear him very easy. It's this man that is speaking now. When he speaks with me, I say, the word that is here, this is the person. But this is the person. He's the one. What manner of man is this? He said, Ben, you have been given grace. I'm going to send you back to the world. He's holding the whole world in his hand. What kind of hands that can hold the whole world? The whole world. The whole world. On a hand, on a palm of a hand. What kind of man is this? So easy, so easy.
The whole earth is on the palm of the hand. hinkwawo matiko ma ri laya. All the countries are there on the hand. Mm. N'wanchani loyi I said, what kind of man is this? sweswo ku na leswi a nga swi endla. While I was still saying that, there are things that he did. Ni vheta ni ku nchumu lowu a hi munhu lowu. And immediately I said, this thing is not a person. Ni ku nchumu lowu a hi munhu. This thing is not a person at all. Ivi ku va ni marito lama a nga ma vulavula. They are the words that he spoke. A ku marito lama He said these words, hi pfuka ni endla misava na tilo. since I created the heavens and the earth, Hi ku ni ma humesa. I'm saying them for the very first time. Hi ku na n'wi rhandza munhu. I love a person. Xilo xa munhu lexi. Then I said, no, this is not a person. Leswi swi nga xiswona papa ne. The way it looks, Ku na Yesu. there is Jesus, Ku na moya lowo kwetsima. there is the Holy Spirit. Sweswiwani swinharhu ne. These three things, A hi vanhu. they are all not human beings. That's why loko a ku ri vanhu. If it was people, Ndlela leyi vanhu va nga ku hluphekeni hi yona laha tiheleni. the way people are suffering in hell, Munhu a ta tsemeka nhlana. a person was going to be heartbroken. A va humi. He was going to say, let them come out. Munhu a ta ku a va humi. A person was going to say, let them come out of hell. Hi ku a hi vanhu swilo leswiya. Because these things are not people. A swi tweli vusiwana They lebyi. don't feel pity that side. A swi tweli vusiwana. Hey, that side, they don't feel pity for a Va man. busy vanhu. People are busy Ni there. fasting off. I fasted a lot. Ni endli leswi na leswi. I did this and that. So swi yima ndhawu yin'we. They're just standing in one place. Lexi a wu xi endlela yini. They ask, why did you do this? A swi jiki. They do not turn against their word. Swa hlamarisa. These things, they are amazing. I nchumu wun'we. It is one thing, Mara i swinharhu. but there are three. Na vunharhu bya swona. This trinity, I nchumu wun'we. they are one in this trinity. A swi hambanangi. You cannot separate them. I nchumu They wun'we. are one thing. A hi munhu. It is not a person. Swi na milenge. They have legs like a human being. Loko ku ri lexiwani xi vitiwaka moya lowo kwetsima lexiwani. The one who is called the Holy Spirit, Xi fasti ngopfu xi xexo. that one is very fast. Xi fasti swinene. The Holy Spirit is very fast. Loyi va ngo hi yena Yesu ne. The one they call Jesus, Lava va nga va na nkateko wo hanya enkarhini lowu yena a ri kona. the ones who have the grace to live while he was still on the earth. Se va swi tiva ku a hi hanya na nchumu lowu ko nga ri munhu. Now they understand and they know that they were living with a being that was not a person. A hi munhu xi xexo. This thing is not a person. Ende a hi xikhokhonono. And it is not just a creature. I nchumu n'wana wu fanaka na munhu. It is a being that looks like a person. A wu nge wu hlevi. You won't gossip about it. U nge lwi na wona. You won't fight it. Sweswo swa hlamarisa. These things are amazing. Ni khensa Xikwembu. I thank God. Hambileswi swi taku hi munhu. As they're coming in the image of a man, Hambileswi leswi swi tisiwaka ka vanhu hi munhu. as they are sent to people by a person,
a swi na mhaka a swi fanele swi tisiwa hi ntsumi ka lava hanyaka. They were supposed to be sent by an angel to those who are living. Swa hlamarisa swilo They leswi. are very amazing, these things. Hina hi vona misava yi ri We see the world, yi ri yikulu. we see at the world very big. Ka swona swilo leswiya On those things, swi ri swikulu ku hundza misava. they are saying that they are bigger than the world. Amen. Swi ri swikulu. They are saying that they are big. Swi ri misava yitsongo. They are saying that the world is very small. Mara loko swi yimile Where they are standing, ingaku swi yo khetha ndhawu swi yima kona. it's like they've chosen and then stand there in that place they chose. Leswi n'wanyana swi ku swi ku hi vonisaka sweswi. The way you're looking at us, Misava na matilo the heavens and the earth, switsongo ka hina. they are very small to us. Switsongo. They are very small to us. That's why ka mina In me, ku tlela to sleep, ka lahlekeriwa. I'm losing. Ende sweswi And now, swi le ku ndlondleni nkarhi. now they are reminding me of the time. Swi le ku ndlondleni nkarhi. They are reminding me of the time. Hikuva ni tsundzuka loko hi ri phakati ka paradise na hina phakati. I remember when we were still inside paradise. Lexin'wana lexi The other one, swi ku sweswi ni nga na wena sweswi that now that I am with you here, ku hava munhu misaveni there is no one in the world a ri ka na loko ku ta that qualifies to come this side. swi ku hava munhu There is no man a ri ka na loko ku ta haleno. that qualifies to enter here in paradise. Ene sweswo vanhu va kona misaveni va kha va fasta va kha va chumayela mara swona swi ri ku hava munhu sweswi. And people are there, they are preaching, they are fasting, but these things they are saying that there is no one who qualifies to enter at this moment. A ku misava hinkwayo The whole world, a ku na munhu sweswi a ri ka na loko ku ta la. there is not even one person who qualifies to enter here. Lexin'wanyana The other one, swi ku ku tshame ku va na ntlhanu wa malembe the other one said there was once 5 years ku ri hana wun'we without even anyone lowu tala. who qualifies to come here. Ene swa hlamarisa mani. And it was amazing. Loko lexin'wana xi kha xi vulavula ni When the other one is speaking, swi vonaka swi kha swi vulavula hinkwaswo swi ri three. it looks like all of them they are speaking at the same time. Chance lexi xi nyikeke leswi swi nyikeke munhu la misaveni The chance that they've given a man here in the world, loko wo yi hupa if you miss it, a swi nge ku tweli vusiwana leyi. they won't feel pity for you that side. A swi a swi na mhaka na ku u ve mani hayi. They don't care who you were here on earth. So loyi va ngo hi yena Yesu loyi The one they are calling Jesus. twanani n'wina Listen, twanani listen. u ri Ben He's saying, Ben, ni nge yi I won't go emisaveni unto the world ni ya teka kereke and take the church ni yela mahala. and go for nothing. A ku loko ni za ni ya When I go, a xi vulavuli hi vanhu it's not talking about a lot of people. xi vulavula hi munhu un'we It talks about one person. ni yela munhu. I'm going for a person. Mara misaveni hi khomile hi hlayile. But it is a lot of us here in the world praying. Xi ku loko ni za ni ya He said, once I go to the world, ku na munhu there is a person. ni nga ta vuya na yena la. So a person I will come with. So siku leri mi nga ta vona rapture loko ku ri ku
ta va mahanya van'wana. The day you will see rapture, if you will still be alive, some of you, Na un'we there will be one person, a vuyeliwaka. the one who will gain. Ku na munhu a vuyeliwaka. There is a person who is going to gain, Kumbe vambirhi kumbe or two, vangani. or three. U ri a nge vuyi a vuyela mahala. U ri u He is fana na saying- mpfula. He's saying that he won't come and come for nothing. He is like rain. U ri loko ni za ni vuya He says, when I come, ku na vanhu va nga ta vuya haleno. there are people who will come this side. And mani ku vona ku swilo leswi hi vanhu ne These things are not people. leswi swi nga xiswona The way they are, i loyi this Yesu one, loyi this Jesus, matihlweni ma yena in his eyes, ku pfurhandzile there is a burning fire. lowu n'wana lowu wa ku dzoka glass loyi The one who is wearing a glass, matihlweni ma yena in his fire, ku na rihanyo there is lightning. mara munhu wa koho But this person, ku vona ka ri munhu wa ku olova swinene but he looks like a simple person. munhu wa ku olova munhu Eh. lowo u nga khoma rendzo na yena mi ya majika kun'wana It looks like he is someone that you can walk with him and go somewhere. lexi va ngo u xona molo kwetsima lexi The one they're calling the Holy Spirit. hi xona lexi u xi vonaku kahle ku lexiwani a ni nge zi ni khoma chance la Yeah, this one you can see. I won't even take chances on this one. hi ku a ku ri na nkarhi mhani xi ya ku hansi so It was going down sometimes. loko xi ya hansi so While it was going down. xi fika xi pfuka ku ri tu And it come back like in the form of a dove. loko i nchumu wa njhani lowu And what? And I say, what manner of thing is this? xi fa xi ya hansi And it goes down. xi fika xi ololoka ku va munhu And when it comes back, it comes as a being, a person. ende munhu wa kona ku ri moya And this person, he is a spirit. moya wa kona wa khala ya wona And this spirit has its own color. a ni tivi ku khala ya mhlovo I don't even know what kind of color is na that. ringesa ku ri i khala ya mhlovo leyi a ni yi tivi I try to figure it out, but I don't know this color. xiko munhu wa kona i mati And then it tends to be water. that's why loko wo xi vona xi yimila ku ri nyameni Well, if you can see it standing here while you are in the flesh, loko u nga ku nyiki tintswalo if they do not give you grace, u ta tsutsuma u hundza kaya you will run and you will pass home. swi a hi munhu papa swi leswiya He's not a person at all. ende swa twela And they can feel for a person. ni tsundzuka nkarhi wun'wana kwalaya loko se hi yimila ya xiluvelweni I remember while we were standing on the throne, leswi a ndzi tshameli kahle the other one seated very proper in the throne. kahle Very proper. ka ku ri munhu a nga lo vhaka laya fika ti tshamela Like someone who visited and gets seated very well. wa ku u vona nga ri munhu mhani wa simple He looks like a simple person. mara leti loko u fika laya But immediately when you arrive there, looks like a person who just visited and sit down very nicely. There are creatures speaking next to him. It is one thing, but it's three of them. This one, the Holy Spirit, the word of the Holy Spirit, voice ya xona the voice of the Holy Spirit, i ya muxaka wa xona it is different. loyi yesu loyi
Jesus, voice ya yena his voice, i ya muxaka wa yena. it is different from the Holy Spirit. Loyi wa ku mbala ti-glass loyi, The one who's wearing a glass, voice ya yena his voice i ya muxaka wa yena, is different. mara hinkwaswo i nchumu wun'we. But all of them, they are one thing. Masiku hinkwawo mhani mina Every day, Mama, ni ri- myself, ni ri mamiliyoni ya vanhu lava va nga fa I'm saying millions of the people who died, a va wu kumangi nkateko lowu, they didn't receive this grace. a va ti kumangi tintswalo ta so. They didn't receive this particular grace. So that's why a ku nga faneli mfundhisi ku ri ku va na munhu a ya hupa tilo kusuka sweswi. There was no one who was supposed to miss heaven from now on going forth. A swi nga faneli. It was not supposed to be like that. Swilo swa swi n'wi rhandzile munhu, These things, they love a person. swi n'wi rhandzile They love a person a lot. u ri loko a mi pfuxa He said, when he wakes you up, u tiva leswi n'wina mi nga ta swi endla hinkwaswo. he knows everything that you are going to do. Hinkwaswo. Everything. Hambileswi swi nga ta twala swi tika leswi swi lava ku ta swi vulavula. Even though this one, it will sound difficult, what I'm about to say now. Ndyangu A family, u ri u va a lo mi katekisa. he said he blesses the family. So a nga pfumeli He does not allow aka ndyangu wa loyi a nga mi katekisa on the family that he blessed you with, n'wina mi wu teka mi thya swin'wana mi ku i swikwembu. he does not allow you in that family to call things and you call them gods. Kwalano mi ta hambana na swilo leswi swinharhu. In that case, you will miss those three things. Loko mo za mi vitana swin'wanyana mi ku ri i xikwembu, If you call other things and you say they are gods, mi ti hoxa trouble-weni. you're throwing yourself into trouble. And ka mina mi khenso a yi heli In me, I don't stop giving thanksgiving hikuva a ni ringaneli ku va ndzeni ka kereke, because I do not qualify to be inside the church, kambe i tintswalo ta yena. but it's because of his grace. Amen. U ringaneli mfundhisi. Well, and we do not qualify. And ndlela leyi swilo swa swi kwetsimaka hi yona The way these things are holy, a ni voni ku ri na munhu a ringanelaka. I don't see anyone who qualifies. Swilo swa kwetsima These things, they are very holy. and laya swi nga kona laha Where they are, ku hava na xinyininini kumbe sona yo tshwa. there's not even a small thing, a mosquito that can pass there. It is very nice there. Hi swona ntsena swilo swa swinharhu These are the only things there, these three swi things. nga hi pfunaka Those who can help us, ku ri hi kota ku qualifya. to help us to qualify to enter.
munhu a nge ti endli. A person cannot enable themselves to qualify. Hi swona ku hava mina munhu loyi ni nga ta mi byela ku swimanimani hi yena a nga ringanelanga. There's no one that I can point and say, this one can qualify. Na tsundzuka I remember eka nkarhi walowo a ni ri kwele a henhla mani. the time I was still up there, I munhu un'we ntsena it was only one person. a nga nghena. Only one person who entered. N'wanuna. It was a man. A ne siku leri ku fe vanhu vo tala. And that day, a lot of people died. Va ku hundza 65,000. More than 65,000. Mara ku ngheni un'we. But only one person entered into paradise. Mina a ni wela kona mara a ni nghenangi. I was part of them, but I did not enter. A ku nghena leswiya. That was not entering. A ku sweswi ku nga nghena n'wanuna loyi. Now that this man entered A misaveni on the earth, ku hava munhu there is no one a ringaneleke ku nghena. who qualifies to enter. Hi swin'wana mfundhisi swi nga ni tlelisiko. This is one of the things that makes me not to sleep. A swi ni nyiki ku tlela. This one, it keeps me awake. And sweswo u va a kha a katsela na swihlangi. He even includes the young ones, the children. A nga va kha a hlaya vakulukumba ntsena. Not only the elders, not those who are mature. A hlayela na He swihlangi. even counts the little ones. Lexi mina haleno na n'wina hi ngo a xi tivi nchumu. The one we say, this one does not know anything. Kasi xa tiva. But this child knows something. Xikwembu God, a xi tweleni vusiwana. may He have mercy on us. Serious. A great mercy. A misaveni leyi nga ka yona sweswiwani. In this world that we are at now, Mani hi fa ku vava. we die very painfully. And Yesu a nga swi lavi munhu a ku swimanimani u fe kahle. And Jesus, He does not allow a person to say that person died better. Hi ku ku na swilo swimbirhi. Because there are two things. Or hi leswi swi humelelaka. He says these things are the things that happens. A ku u swi twile. You have heard it. Masiku ya ku tala loko ni swi tsundzuka When I remember these things, na joluka. I sweat. Hi ku swi ni yimelini. Because they are waiting for me. I ku va mbilu yi ba ro hetelela. It is for their heart to beat for the last time. Na ku hefemula ko hetelela. And the last breath. A ku na ku fa kahle There balala. is no better way of dying. Hambi mo kuma munhu a lo tshama. Even if you find a person sitting down, Mbilu the heart, yi bili ro hetelela. it beat for the last time. Ku hefemula ko hetelela. The last breath, Ku endlekile. it happened. And xikona He is there. xin'wana There is something xi nga ta endla ku n'wina mi suka haleno. that will cause you to leave the earth. Xikona. There is something. Mi nga zi mi lavalava ku ri mi ta dlawa hi yini. Don't go around looking for what is going to kill you. Hi ku loko leswi swi endlekaka papa ni What happens there? xi ba xi hundza matimba ya miri. It beats
more than the strength of the body. So miri a wu swi koti ku hlula matimba ma lexi beke miri. So the body cannot overcome this thing that is hitting the body. Lexi landzelaka I ku mbilu yi ba ro hetelela. What follows is for their last beat, heartbeat, Ivi ku ta ku hefemula ko hetelela. and then the last breath. A ka ha yimiwi. There is no more standing. Wa huma. Immediately you come out. A ni kha ni kombisa swin'wana lava va kha va watch. No bench. I was demonstrating something for those who were watching Tolo a ni kombeka swin'wana. yesterday. Loko manje ni huma la mirini. When I come out of the body, A swi endla ingaku ku na nchumu lowu nga ku ingaku pusheni ku ni huma. it was feeling like there was something that was pushing me to come out. Ende hala swi tala ingaku ku na nchumu lowu nga ku ni tsuvuleni kunene. And on the top, I felt like there is something that is pulling me out. Kasi sweswo hinkwaswo And all these things, misava a yi nga hanyi lavi. the earth did not want me anymore. Matilo na mababa a swi nga hanyi lavi. The heavens and the clouds, they didn't want me. So swi endla ingaku loko mi khomi xilo mi kha mi kama leswi swi nga ndzeni ka xilo xexo. It looks like it's when you are holding something and you are squeezing something to come out of it. Se hi ku ya hi yeso mani ni According to Jesus, man. a ni fanele ni nga humangi hi le non'weni. I was not supposed to come outside from my mouth. U ri a ni fanele ni humi kahle so. I was supposed to come. Kahle a ni fanele ni humi kahle. I was supposed to come straight out. Ivi ni kota ku yima kahle ni langutisa ntsumbu wa mina kahle. And I was supposed to stand well and look at my body. Se ni humi ingaku miri wo ni phenya. I came out like I was thrown out by the body. Humi ni haha. I came out and I flied. Ivi ni yima hi la tlhelo. Then I stand on the side. Loko ni langutisa Ben loyi a nga tlela. When I look at the man who was sleeping, Jin'wanyani ji nga fa khale. I thought like it was something that died long time ago. So i yini xi sasekaka kwalano. What is beautiful there? Kasi leti heleni ne. That side in hell, Ku na vanhu mani va nga papalala so. there are people who are laying down. U ri valava. He's saying these people, Hi lava nga huma hala mihlanini ya vona. these are people who came out from their back. Leswi swi fanele swi nga vanga a va fanelanga swi nga vangi tano. It was not supposed to be like that. So vuthoho Sin, byi endla ku hi huma hi tindlela to hambanahambana mani. it causes us to come in different ways in the body. A ku van'wani Ben va hume hi le mikondzweni ya vona. Some of them, they come out under their feet Hi mhaka ya vudyoho. because of sin. U nga lahlekeliwa hi swo tala. You can lose a lot of things, Leswi swi nga mi lahlekeli leswi. but these ones, you must not lose them. Leswi swi nga mi lahlekeli leswi. These ones, you must not lose them Hi ku ku na leswi. because there are these things. A ku vanhu lava u va voneke le tiheleni. He says, people that you saw in hell, Na lava u va vonaka la paradise. even these ones you see here in A ku na paradise, na wun'we. there is not even one. A nga suka misaveni ni nga n'wi nyikanga chance xo hetelela. There is no one who left the world without being given the last chance. A ku na lava hanyaka. Even those who are alive, Ta va nyika chance xo hetelela. they will be given the last chance. Swi nga mi lahlekeli leswi. Don't lose this. Mi nga ta tikuma mi hupe vutomi. You might find yourself missing life. Ku nga va ku ri na chance xi nga fika. There might be a chance that came. Kumbe a nga se mi nyika chance yaleyo. Maybe you are not given the chance as yet.
khomani leswi Hold on unto this. Xikwembu, God, mina ni mudyohi, I am a sinner. ni mudyohi, I am a sinner. ni kombela ku rivaleriwa. Please forgive me. Leswi loko swo mi lahlekela If you miss this siku rin'wana, one day, ngopfungopfu n'wina mi ni twaku ni ri mahlweni ka n'wina ni kha ni mi byela, especially those who I am standing before you and I'm telling you, tende leri u ta ri tsundzuka. this tent, you will remember it. Hi ku ku na phati yin'wana mani. Because there is another part. Phati leyi hambi u khongela This part, even if you pray, a wa ha tekeriwi helo. it is not taken away. Anywhere. It does not take you anywhere. A va ha ngheni ta xikhongelo xa wena. They don't even intrude with your prayer. Ni khensa Xikwembu. I thank God. That's why masiku mo tala A lot of days, ni ku loko ni kumi tintswalo if I received grace, ta ku va ni hlamuseliwile swilo leswiwani, if these things were told to me, a ni ta va ni pake vutomi bya mina kahle. I should have fixed my life well. Ku nga ri ku famba hi ndlela liya. Not going in this manner. So loko mbilu yo za yi sungula ku jilajila, Once the heart starts skipping the beat, and sweswo swi futhi swi nga se endleka, before even that starts happening, lexi xi ku dlayaka what kills you? u ta swi vona ku leswi xi nga swi endla xi ku dlele. You will see that what it did, it killed you. A wu nga zi wa ha la ku byeliwa nchumu, You won't wait for anything to tell you. u ta swi vona ku u nge he hanyi emisaveni u ri na nhloko, You will see that you won't live anymore on the earth without the head. kumbe ku tsemiwe lexi ku tsemeki lexi. Maybe they remove the throat. U ta vhe u swi vona ku ri u hanya lexi ku ha ri hava ku hava chance xexo. You will see that I won't live without my throat. U ta vhe u swi vona ku swivulavulo leswi swi landzelaku It means what follows now i ku hlala mfana. is to gasp and I'll go. Se loko ko za ku endleka xexo Once that happens xi ba xi heta hi miri, and it destroys the body, hambi wo khongela kwalaho even if you pray, u late. you are late. Khongela Pray. lexi baku miri The one that cuts the xi nga se body endla nchumu, before it does something. hi ku loko xo za xi heta hi miri Once it finishes with the body, a ku beni ni twi. he said, Ben, listen to me. Loko leswi swi endleka Once this happens, fayile ni pfarile, the file are already closed. a ka ha na xikhongelo xa wena xi nghena ku hala. There is no prayer that will enter this side. A ku hi swona ni ku byelaka leswi This is the reason I am telling you. leyi ni ku tlheriselaku kona le misaveni. When I am taking you to the world, Tata ku tisola. always ask for forgiveness. Tata ku tisola. Always ask for forgiveness. Ni khensa Xikwembu. I thank God. Mfundisi, siku rin'wana One day, nghenani ka fasting. go into fasting. Mi nga mi ma khongelela swilo swo tala. Do not pray for a lot of things. Xikwembu ni kombela ku rivalela. Just say, God, please forgive me. Na sweswo. Only
only this, the entire prayer, ku na xihundla there is a secret. leswi vanhu hi ti karhatelaka swona mhani hala The things that we are pushing ourselves for, lava nga ti heleni those who are in hell, va swi vona ku a hi nchumu they see that that is nothing. Those who are in hell, Va ku, hi tirhisi matimba mo tala we used a lot of strength ku lwela swilo leswi swi nga ri ku nchumu to fight for the things that are nothing. Hi lahlekeriwa hi vutomi We have lost our lives. and ntshame ni mi byela eka kwala ni ri kwala I once told you, I think I was here, ni ku lexi xi vavisaka leti heleni the only thing that is painful in hell i ku vanhu va kona is because the people there, va swi vona ku va nge he pfuki they say that they will never, va tshame na xikwembu they will never sit with God. Yeah. that's why mi twa ni ku munhu luyani u vonaka ri munhu wa kahle swinene He looks like a good person. a hi yena loyi vanhu a va fanele va nga heleli ka yena luya This one, people were not supposed to be far away from him. They were supposed to go vanhu to lava nga him. laha ti heleni va le ku rileni serious The people who are in hell, they are crying very swi vula sad. ku mina ni nge he pfuki ni It tshame na munhu luya It means myself, I will never be seated with that person. and laya ti heleni They're in hell. loko u nga se fika laya u va u kha u hefemula Before you arrive there, you are breathing, mara laha na laha ku mi nchumu but on your mouth and nose, there's nothing that is coming i out. ku hefemula ka ndhukani That is the breathing of a curse. loko u fika laha swa yima hinkwaswo Once you arrive there, it stops. ivi u sungula ku hanya u file There you start to live while you are dead. a swi hlamuseleki sweswo mani That cannot be explained. ku hanya u file You are living, but you are dead. i swidumbu swa mimoya Those are corpses of the spirit. swi nga ku hanyeni mani Those who are living, ku na madimoni laya there are demons there. man'wani i maburawu wa ku biha Those, they are brown, they're ugly brown. a ku ma file He says, these ones are dead. a ku ri titsume ta mina be He says, these were my angels. sweswi swi nga la swi file Now that they are here, they are dead. hi swona a nga hi pfumeleliku yesu That's why Jesus does not allow us. loko mo tikuma mi endle xin'wanyana swi nga fambangi kahle If you find yourself doing something not going well, mi nga voni ku madimoni ma nga endla ku swi va so don't say that it's demons who cause these things to be like this. mi va mi kha mi thamendela swilo leswi nga fa It means you are uplifting things that are dead. swi file swilo sweswo Those things are dead. and swilo swa madimoni leswi These things of demons, swa awada munhu it can award the person a ha ri hala while the person is still on earth. loko mo tikuma mi tlheleli xidyohweni If you find yourself going back to sin, lexi mi nga tshama mi xi endla 10 years back a sin that you once did 10 years ago, mi tlhelela mi ya xi endla hi vuntshwa and now you're doing it afresh. tivani ku swi nga endleka mi kha mi awadiwa You just think that you might be awarded. ma awada madimoni The demons, they award. u phindini They say, you did it again. futhi a hi mu awadeni Let's award this person. He did it again. se yesu a ku fana na vanhu lava vengaku va venga It's like people who hate and continually hate. va awadiwa Those people are awarded. va awadeliwa ku venga They are awarded for their hatred. hamba lo mi endlela yini munhu Whatever a person can do unto you, mi ya mi venga mi ya mi venga mi ya mi venga don't hate and continually grow in your hatred. loko mo swi endla ka na ku ya mahlweni If you do it 3 times going forth, swi
tiveni ku swi endleka se mi kha mi awadiwa. Just know that you might be awarded by them. Ma awada. The demons, they award. Ende ku na swin'wana mfundhisi ne? There is another thing. Yesu a kha a ni hlamusela laya. Jesus was explaining. A ku languta ku kombeta leswi endlekaka loko munhu a kha a hleketa hi ndlela a kha a hleketa swilo swo biha. I want to show you what happens once a person think of an evil thing. So a ku langutisa la. He said, look here. I glass ya kahle. It is a glass, a nice glass. Screen xa television xa ku saseka. It's a big screen like a television. U humelela munhu laya. A person comes out there. U ri bosi wa n'wi tiva Ben munhu loyi. He says, do you know this person, Ben? Loko na n'wi tiva. I said, I know. A ku leswi u swi vonaka a nga ku swi endleni sweswi. The things that he's doing now here Hi leswi a nga ku swi endleni sweswi le misaveni. is the things that he's doing on the earth. A ku sweswi. Right now, Na ta susa miri wa nyama. I want to remove the flesh Ku sala lowo le ndzeni. and I leave the inner one. Ni endlela ku u ta vona leswi a nga ku swi hleketeni sweswi a nga ku endleni ka leswi. I want you to see what he's thinking while he's doing this. Ivi a ku Then he just waved his hand. ka munhu loyi a nga laya ka xikirini a susa miri. And on that person who is there, he removed the flesh. Ya nga swi voni swilo sweswo hala misaveni. That person is not seeing, it's on the A earth. nga swi tivi swilo He sweswo. does not even know. Ni khensa hi ku ni hetini leli ni n'wi byela. I thank God because I told him. Yeah. So ivi a sala ku ri yena luya wa le ndzeni. Then he left. He was that inner man. A ku sweswi vona leswi a nga ku swi hleketeni. Now he said, see what he is thinking. Vona ku ri ku ta endleka yini. See what is going to happen now. Demoni ri ya laya. Then the demon went there. Ri fika ri hlatela thyaka Then it vomited death enhlokweni ya yena. upon his head. Ivi Yesu a ku sweswo u swi vonisaka sweswo. Then Jesus said, the way you're seeing it, Mademoni ma swi endla ka mani na mani. they are doing it to each and every person. Loyi a va ku a kha a hleketa swo biha. To each and every person who is thinking evil. Ma swi endlela ku leswi a nga ku swi hleketeni a nga tlheli a nga swi hetisisanga. They are doing that so that whatever evil thing they are thinking, they must not return back without fulfilling it. Ma hlatela thyaka They vomit death ku ri u ya u hetisa leswi u nga ku swi hleketeni. so that you can go and fulfill those evil thoughts. Tihanyi Evil, cruelty, ti nga na mademoni. the cruelty of the demons. Ni khensa Xikwembu. I thank God. Mi vona munhu n'wina endleleni. You're looking at a person on the road. A mi n'wi tivi. You do not know a person. A mi swi tivi ku swi nga endleka mi tiva kumbe a nga mi tivi. You do not know if they know you or not. Mara sweswo a hi swona ngopfu xiphiqo. But that's not a big issue. Xiphiqo hi lexi. The problem is this. Loko mi langutisa munhu When you look at a person, yaloyo mi ngo sungula ku hlangana na yena kwalomo. the person you're meeting, Mara mi fanele mi twa rirhandzu ra ku n'wi rhandza n'wina. you must feel the love to love that person. Mfundhisi serious. Mi fane mi n'wi rhandza hi ku hetiseka. Fanele mi n'wi rhandza. You must love the person fully. A mi n'wi tivi. You do not know. Hambi a nga mi ndawuti sweswo mi ku hlangana mi hundzana. Even Mi if n'wi rhandzeni. even if they're just passing, but you must love them. N'wina mi fanele mi va na rirhandzu ra ku n'wi rhandza. You must have the love to love him. Ende sweswo And what's happening a like ku that? loko wo za sweswo ku ri hava ka wena be. If that thing is not in you, Ben, A ku swi tivi. just know Hina vanharhu the three of us, a hi kona ka wena. we are not in you. Loko mo za mi vona munhu mi nga n'wi rhandzi. If you look at a person and you do not love them, Swi tiveni. just know A mi rhandzi munhu hi ku ma n'wi tiva. you do not love a person because you know them. Mi rhandza munhu hi ku i munhu.
You just love a person because they are a person. And u nga swi koti And you won't be able, ku ri hava swilo leswiwa swinharhu leswi. these three, if they are not there. And swilo swinharhu And leswi these three, swilo swi nga endla xin'wana na xin'wana they say they can do anything. kwala na kwala. Right now, in a moment, Swi nga endla xin'wana na xin'wana. they can do anything. Swi nga ku chicha. They can drop you. Swi nga ku chicha They can remove you. They can bring you down. kwala na kwala. All of a sudden, in a moment. Loyi Yesu loyi Jesus, this Jesus, siku leri mi nga ta famba the day you will live, xikan'wekan'we loko mi vona immediately when you see him, u ta swi vona ku a nchumu wo tsandzeka nchumu lowu. you will see that nothing is impossible with him. Nchumu lowu a nchumu wo tsandzeka nchumu You lowu. will see that this thing, there is nothing that is impossible before him. And leti heleni mfundisi There in hell, ku ni vanhu va rilaka hi vanhu. there are people who are crying about other people. I vanhu It is people va nga ni endlisa swihoxo. who push me to do mistakes. Yesu a ku mina ni veke vutomi bya wena ka wena. And Jesus said, I put your life unto you. Hi wena It is you. u nga ti hlayisangi. You didn't protect yourself. Xikwembu xa Musa. The God of mercy, Xikwembu xa Musa. the God of mercy. Ndlela leyi munhu luya mhani a vulavula na mina hi yona. The way this person, he was speaking to me, A vulavula kahle. he was speaking very well. And a nga twali ingaku i munghana. He was not sounding like a friend. A nga twali ingaku naswona i mutswari. He didn't sound like a parent also. Loko a kha a vulavula While he was speaking, twala rirhandzu ka yena kahle. I felt his love clear. A vonaka ku ri munhu wa ku olova swinene. He looks like an easy person, a simple person, Wanuna wa kahle. a man, a good man. Kambe ku hambana. But the difference is, Ku hambana. the difference, Loko se Yesu a ni nghenisile nyameni. when after Jesus brought me back unto the flesh, Twanani mfundisi. listen to this. Hi fike hi yima laha. We were standing there. Ku na ntsumi nga khoma Jack. There was an angel holding a jug. Loko ni langutisa dimiri bya mina laha. While I was looking at my body there, A ni voni ndhawu I couldn't see a place laha ni nga nghenaku hi kona. where I can enter. A ni voni ndhawu. I couldn't see a place where I could enter into that body. Ende hi nkarhi wolowo In that time, le ku nyenyeni ka ntsumbu wa mina. I was disgusted by my body Hi ku a wu ri ndzeni ka thyaka. because it was in death, Ene mavopfu a ma ha huma. and that were still coming out. Ende loko ni ti yingisela When I listened to myself, ku hava lexi ni nga xi endlaku there was nothing that I could do ku ri mi ni nghena lahaya. for me to enter there. Ku hava. There is nothing that I can do for me to enter. Ende a ni nga pfalangi nomo. And my mouth was not closed. Na matihlo a ni nga pfalangi. Even my eyes were not closed. Ni humisi sweswo. I came out like that. Ni siya sweswo swi yo ga. I left those things open. Ende vanhu va hosi
And people of God, loko mo kuma un'wana a hundzile misaveni a nga pfalangi matihlo a nga pfalangi nomo a swi vuli ku ri u ye tiheleni. if you find someone that opening their eyes and mouth, it does not mean that they went to hell. I nyimpi ya le ku feni yaleyo. That is the war of death. So Yesu And Jesus, a fika a khoma nenge he just hold the leg. a ku wa vona nenge He said, you see this leg? a ku wena u tshovi nenge He said, you broke the leg. a ku wa ri vona voko You see the hand. wena u tshovi voko. You broke the hand also. A khoma nhloko so He hold the head and he turned it. a ku tshovi nhamu wena He said, you also broke the neck. a ku mhaka ya vutoho. It's because of sin. And then luya mo lo kwetsima That the Holy Spirit, a ta fika a ku evoko la henhla ka ntsumbu he just waved on top of the body. a nga khumbangi ntsumbu He didn't touch it. u yo evoko He just waved his hand upon the body. ivi Yesu And then Jesus, a vekela voko ra yena la he put his hand upon the head. a ni tlakusa Then he hold me up. a nga ni khomangi so It didn't hold me like this. xandla xa yena His hand was opened. xi magneta mina ku va moyeni It just put me up like a magnet, so like this, without holding, like this. a ni magneta ni tiki Then he put me up and I was hanging on the air. and then a ku Then he blew unto me. ni wela ndzeni ka ntsumbu Then I fell inside the body. ni va ni nghenile Then in that manner I entered. kwalaya ni nga huma hi kona The same way I came out, ni wisiwe hi kona I entered the same way. ni fika ni ringana And then I fitted very well. so xikan'we kan'we Immediately, loko ni ku ni ri ndzeni ka ntsumbu when I tried to turn inside the body, ni vona papa ri ta ku hi le henhla I saw the cloud coming from above. ri ta kahle It coming very nice. a papa rikulu It's not a big cloud, ra size wa khumba like a size of a blanket. ri fika ri ti finingeta ri ti lunghisa hi roxe ka mina Then it covered me and it fixed itself. na ya ka papa manje In that cloud, se ku sungula marito then the words started. se voice liya se ya pfuka la ka mina That voice, now it is revived in me. yena n'wanuna lowa ku mbala glass sweswi Now, this is the man that wears a glass. yena nga ku vulavuleni mara u la ndzeni ka papa Now he's the one speaking, but now he's inside the nkarhi cloud. walowo mhani ne In that time, a nga hanyi ncengi ku fana na leyi that time he was not gently like in heaven. a vulavula hi ndlela yo tika yo tika He was rough. hi ndlela yo tika He was speaking in a hard way. a ku sori leyi a wu yi endla le henhla He said, they're sorry that you were saying that. yi Thing. endli sweswi u nga la ndzeni ka nyama Say it now that you are in the body, hayi leyi u vuyaku kona not where you coming from. rito ra n'wanuna yaloye mhani The voice of this man a ri twala ingaku malwandle misava na hinkwaswo swi ngo baleka is that like the sea, the world, everything it can burst. se ni sungula ku tichovela henhla Then I started to move upwards. ni nga ku tichovela henhla I started to move upwards. yeso Then Jesus moya lowo kwetsima and the Holy Spirit na ntsumi leyi nga khoma jeke and the angel that is holding a jug, va lo yima kwalaho they're just standing there. ni la ku lwela ku ni sungula ku khongela I want to fight so that I can start praying immediately. Sin. chivi papa xo vipa Sin is very ugly. chivi xo vipa Sin is ugly. loko wo kuma vanhu loko u dyoha va ku bela mavoko If you find people who are applauses when you commit sin, u ta va rhuketela siku you rin'wana will curse them one day. chivi xo vipa Sin is very ugly. ha
ṱoḓi tshini hoḽani muthu He does not want sin, that man. kasi la non'weni la I'm busy moving, but here on my mouth, loko ni ti ni nghena lahaya ndzeni ka miri immediately when I enter, mathaka ma vheti ma yima ku huma the dirt immediately stopped coming out. sungula ku xokolela Then I started taking them out. leswi a swi stakile The ones that were left, xokolela then I took them out. mara lexi nga ku ni hlamariseni mani But what was amazing me lahaya ndlwini ni in the house, ku le ku nuheleni ingaku ku cheriwe perfume it was smelling like there is a perfume. ende hi la tlhelo And on the side, mama Julia u le ku khulukeni ka mati ya green and Mama Julia, mati there was a green fluid flowing. mati There was green fluid flowing. The green fluid was flowing. wasati lo u lahlekeriwe ngopfu hi mati That this woman, she lost a lot of water. fanekele ku n'wi ngetelela mati I have to increase the water level. wena And you u nga endli na xin'we xo biha do not do any evil thing. swi tivi ku u ta hanya na wena a kha a ku chava Just know that she will live with you but fearing you. kambe ku famba ka masiku But when time goes, mina I ni ta endla ku ri a ku amukela hi ya ka masiku I will make her to accept you when the days goes. loko va lava ku sweka kaya When she wants to cook, a ni fanele mina ni huma kaya I was supposed to move out va sala va sweka so that she can cook. loko ni vuya When I come back, vona a huma kaya she was going out. loko ni hanyi na munhu wa so I cannot live with a person like this. mara hi ku famba ka masiku When days passes, ende swilo leswi swinharhu vanhu va hosi these three things, people of God, a swi endli xihoxo mani they don't make mistake. a swi endli xihoxo They do not make a mistake. ni sungula ku seketela nhamu ya mina a khumbini ra yini I started to balance my neck by the wall, ni sungula ku khongela and then I started praying. ni nga se khongela Before I prayed, lexi ni nga sungula ni xi endla the only thing I did, ni te I breathed out, ivi mathaka lama ma sitakela non'wini ma turuka and the dirt which were stuck on my mouth, they came out. ende kasi yesu u te ka mina And Jesus, he said unto me, hikuva umiri wa wena u tshovekerile because your body is broken, hi ku famba ka masiku when days goes by, u ta ya u kha u tiya you will start regaining your strength. a ni famba ingaku ni n'wana wo deya mani I was walking like a child who is learning how to walk, ingaku ni n'wana wo deya like a child who is starting to walk. swi endlaka ku a ndzi tshama ni yima a ndzi tshama ni famba It was like I never stood and I never walked before. mara hi ku famba ka masiku ni ya ni kha ni tiya But when days goes by, I was gaining the strength. so loko ni sungula ku khongela lahaya When I started to pray there, ni ku xikwembu I said, God, kombela ku rivaleriwa please forgive me. ni ku na tisola I apologize ka hinkwaswo about everything. ni swi vona ku swidyoho swa mina leswi a nga ni kombetetela And then I saw that all my sins that he showed me, loko no swi pointa hi rin'we if I can point them one by one, ta siya swo tala I will miss a lot of them. se ni ku hinkwaswo Then I said, all my sins, kombela ku rivaleriwa please forgive me.
pfalerile mfundisi. that cloud, Ri sungula ku tikulula ingaku i nkumba. Ma swi vona loko mi finekete n'wana kumbe munhu nkumba u suka kahle kusuka hala a wu ya hansi. then that cloud is started to move away from the top going downwards. Ene miri wa mina a ni hluvule timpahla a ni nga mbalanga. And my body, I took off my clothes. I was not wearing anything. Sweswo hi le semendweni sweswo. And I am on the floor. Ene nkumba ri famba hi roxe. And the cloud moved by itself. Then it started to go up. And it goes up. Se loko se ri fika nyana la. When it arrived at this height, Loko ni hlamusela swona. Papa ra njhani ri? what kind of a cloud is this? U kwihi n'wana wa glass a ri ku vulavuleni na mina? Where is the man who wears glass who was speaking to me? Hi ku a vulavula ri la papeleni. Because he was speaking while he was inside the cloud. Yes, namo loketsini. Jesus and the Holy Spirit, Vanhu kwala, that's all. they were standing there with the angel. So tsumi ya famba. And the angel went. Yi chela tseke ya mati And then it poured the water ka Manjeri. at Mama Julia. Manjeri ava pfuka. Look, oh! Then she woke up and she wanted to run. And I said, stop! Loko va ni langusa, When she looked at me va vona kahle. and she saw that I was well, Mara a ni swi koti ku pfuka. but I couldn't get awake. Na dedeleka. I'm losing balance. And then ni twa ni ndlala yikulu. And I am very, very hungry. Ni twa na ndlala. I am very, very hungry. And then ni twa na xirhami. And I'm feeling very, very cold. And loko ni vulavula, When I speak. rito ra mina a ri nga ri rona. And my voice was not like this. A ri nga ri rona. It was not this one. A ku twala ku vulavula tsumi. It was like the angel is speaking. And kasi nghohe ya mina And my face, a swi vonaka engaku u na rivoni la. it was looking like there is a light on my face. Mara nkarhi wolowo a ni le ku swi tiveni mina a ni se swi tiva. And I didn't know at that moment. So loko masiku ma ya ma kha ma famba While the days were going, le ka hina mani laya a there at home, ku ri na ngadi laya there was a garden. a yi ri na khavichi na tinyala ntsena. There was a cabbage and onions. So mina a ni favor khavichi And I loved cabbage. na sweswi Even now, phameleni khavichi give me cabbage. ni ndluleli ngopfu. I will be a VIP. ani rhandza ku yi rhandza. I love it very much. Hambi no yi kuma va ku yi pfalele u koteleni tolweni. Even if they say it has 3 days, I will take it. Ni lava ngopfu. I love it so much. Khavichi baba na yi lava. Cabbage, I love it so much. Se a yi byariwile laya So it was planted there in the garden. na tinyala. And the onions. Se ni dedeleka ni ya vona khavichi. Now I'm moving. I'm losing my balance going to see the cabbage. Mara leswi swi nga ku endlekeni ni. But what is happening Ku there? va ra havavi man. I couldn't feel the pain from the colon. Ni tikhoma ni ti huhisa a ra a na chomi. I touch it, I play with it, no pain at all. Ene hambi ni khumba buruku ni nga hambali na swa leza papas. A ni ri Even kahle. if it touches the trouser, I don't feel any pain. I was no longer wearing papas. Ni nga ha twi na chomi. I did not feel anything. And research kha xi ni hlamarisa. What was surprising me, Siku na siku a ri karhi ri tlhelela ndzeni. each and every day it was going backwards inside. So loko ni vuya engadini, When I come back from the garden, loko ni ku ta enyangweni, when I enter
inside the house. a xitopini ni Oh. vona nchumu While I was there in the veranda, ni vona nchumu wa ku fana na n'weti I saw something like a moon. nchumu wa ku fana na n'weti Something like a moon. wa swi vona a wu hleketanga nchumu ku ta vona swilo swo ka swi nga toloveleki You were not thinking that you will see unusual things at that moment. so ni vheta ni yima xikan'wekani Then I stopped immediately. ni vona nchumu ingaku ri tihu ra munhu And then I saw something like a finger of a ri man. sungula ku tsalatsala laya Then it started writing. ri suka Then it moved. ni sungula ku hlaya Then I started reading. ende ni hlaya And I was able to read. ni hlaya mfundhisi And I was reading. kasi nchumu lowuya And this thing, loko leswi mina nga ku hlayeni wo le ku hlayeni ka mina while I'm reading it, it is also reading me. ivi u swi vona ku se ni hlayini And so that I read it. swa xi copeta ingaku i tihlo ra munhu Then it blinked like an eye of a person. swilo swi nga tsariwa laya The things that those were written there, ku na marito laya there were words there. ben ni ku niki titswalo Ben, I gave you grace. byela misava leswi u swi voneke na ku swi twa Tell the world what you have heard and seen. nkarhi wa wona wu nga se hela Before your time get finished, loko u miyela if you keep quiet, ta teka masiku lama ni ku lombeke I will take these days that I borrowed you. xilo xa loko xi nyamalala When that thing disappears, ni wela hansi I fell down. loko ni a ni a phaphama When I got awake, ni kuve ku ni chetela mati laya I found that they were pouring water onto me. chetela mati They poured water onto me. loko ni pfuka When I got awake, matshan'wini ya ku ni ya ndlwini instead of going inside the house, ni ya xitarateni I was going to the street. famba xitarata Then I started walking on the street. ku ri na vanhu va kha va kelela mati xitodzeni There were people who were fetching water in the well. ni fika ni ku hey I said, Yo, ku na ndzilo kun'wana ti heleni there is fire in hell. va ku va penga They said, This person is crazy. ni famba hi xitarata Then I started walking on the ni street. ku ri ku na ndzilo I said, There is fire. ni ya na lomu mukosini I even went to the funerals. ni ku he ku na ndzilo And I said, There is fire. vanhu va sungula ku ntuka mani And people started to repent. hambi swi ri tano mfundhisi ni Even if it's like that. ni swi twa ku a ni se endla nchumu And then I felt it that I haven't done anything. sweswi ni nga vulavuleni na n'wina While I'm talking with you now, ku na swo tala there is a lot ni nga se swi twaka that I've never heard. ku na swo tala There are a lot of things ni faneleke ku swi twa before nkarhi wa mina wu hela that the things that you must hear before my time gets finished. ende swin'wana And some of these things, swin'wana some of these things, swi nga mi veka ka ku mi sungula ku ni chava ku i munhu i ntsumi i yini and some of the things you might start fearing me that is this a person? Is this an angel? Or what kind of man is this? so i swi lavise sweswo That's how he wanted it to be. ku ri ni hetelela hi swona That I finish with those things. vanhu mi ta sungula ku vulavula ku i munhu wa njhani lowu People, you will start talking that what kind of man is this? i ntsumi Is this an angel? i munhu wa njhani What kind of person is this? okay twana Listen to this. sweswi Right now, a ni swi tivi I don't know. ku ri ni gine rini mhani ku nwa mati I don't even remember when was the last time I drank water. and I'm twitora And I'm not thirsty. and mirini wa mina ni xoti mati And in my body, I don't lack any water. ni strongo kahle I am very strong. Very strong. yo ten I'm well. a ni lavi na ku adimtiwa
I don't want to be admitted. A ni ti na tora mfundisi. I am not even thirsty. Hi leswi. Here's the thing. Siku ro hetelela loko ni nwa mati. The last time I drank water, Matshan'wini ya ku ni nwa mati ma famba matala. instead of water going into my tummy, Swi endla ingaku ni khome mati ni mi chela mirini. it's like I was pouring water on my body, Mara ka miri wa kona ka miri wa le ndzeni. but I was pouring in to the inside man, the inner man. Tshika ku nwa mati. Then I stopped drinking water. Ku ri loko ni nwa When I drink, masekuni ya ku ma famba so. they don't go through the throat going downwards. Ma hangalaka na They were spreading over the inner man. ma hangalaka. Spreading over the inner man. Ni lava na ku tikama ku ri ma huma. I wanted to squeeze it so that it can come out. Siku rin'wanyana ni dya swakudya. And then one day I ate food. Masekuni ya ku swi famba so. Instead of it going downwards, So swi endla swa xiya swi ku endla. and that food also did the same. It spread it all over the inner man. Ni tshika ku dya. Then I stopped eating. Ni ri ka fasting. And I was not in fasting. Se ku va na problem ekaya. And then the problem started at home. Hey, where does he eat? Se ni sungula ku hlamusela. Then I started explaining. Swi hundza ka mhani. Then it passed from man. Xana le ka vana. Then it went to the kids. They said that our father does not eat. He does not even drink water. Ka vini na vona. Even if we travel with him, Hi ta dya, hi nwa. we'll eat, we'll drink. He does not eat, he does not drink. Se ku na problem. And there the problem started. And then come on. And to the children, and there is one child, So a ku n'wi byeli ntiyiso. and he said, to this child, Jesus said, I must tell him the truth. Ni tshama na yena hansi. Then we sat down. Ni n'wi byela hinkwaswo. Then I explained everything. Ni ta ni n'wi kombetela tintswalo ta ku a va kahle. And then I asked for the grace so that he can be well. Na loko a twala van'wanyani va ku papa a va dyi. Even when he hears the others saying that our father does not eat and does not drink, Yena wa swi twisisa then he understands ku ri swa fanela ku va so. that it was supposed to be like that. Ende sweswo ku tlhelekela kwalano. And going forth, adding on to Ku that, sukusela nkarhinyana wolowo ne. since that time, Ku fika sweswi. even now, Loko mina ni vulavula. when I speak, Ni titwa kahle. I feel it. It's not this flesh, Hi mina. it is the inner man speaking. Ni kahle. I am well. Ende loyi ne mfundisi. This one, the flesh, Ni twa a vevuka swinene. the flesh is very light. Swi le ka ku ni ngo huma ka yena ku It, olova. it feels like I can jump out very easy. Ni twa a vevuka swinene. The flesh is very light. So siku rin'wana One day, ni fambe ni ya a shopeni yin'wana. I went to another shop. I hardware It is a hardware. shop leyi. This shop is a hardware. A ni swi voni mina. I couldn't see. Loko ni nghena vanhu va tsutsuma. When I enter, people are running. Se ni tokisa ku va tsutsuma yini. And then I ask myself, why are they running? Loko ni ti cheka so. When I look at myself, Va ku ni basulukile. I saw that my skin is pale. Miri wa mina hinkwawo wu tele hi ku kwetsima. My whole body is filled with glory. Xikan'we kan'we. Immediately, Ni vheta ni khizama. I bowed down. Ni ku ni ta fambisa ku yini vanhwini. I said, how am I going to walk before people? Ni ku vanhu va ta ni tsutsuma. People will run away.
After 15 minutes, and then the skin went back to normal. You have never seen the glory. The day you will see the glory, you will run. So, When I touch something, I can feel it very well. That it is the inner man. That is the inner man controlling the flesh. I can feel it very well. Back then, when I touch something, I could feel it that it's the outside man controlling. But now, I can feel it. The true church of God, a person, it is the inner one. The real person is the inner one. It's not the flesh. And then, The inner person, this one is beautiful. This one inside is beautiful. Very, very beautiful. There is no scar at all. Does not have a scar. It's very beautiful. The body is nice. It's very nice. It is a body, and it has the bones and a complete body. It has bones. It is complete. The complete body is very beautiful. But go to hell, see how the bodies look that side. They are very ugly. I remember. There is a certain place. There are stones. There are stones up there. They are put well, those big rocks. And then Jesus said, do you see where these rocks are? We were standing here. While we were talking, let's create a man. And he must look like us, and we send him unto earth. When we finished speaking, and we sang a song afterwards. What happens? When I want that song, it is not brought unto me. When I don't want it, it comes to me. These things are in a different way. When I want that song, it is not given unto me. The time I'm not looking for it, it comes. When we were done talking and saying that we want to create a man, we sang a song. We were here on these rocks. Look at the person, how he is now. Please forgive me. Also, those who are watching me where you are, please forgive me. It doesn't matter what type of sin they done unto you. Do not kill a person.
There are certain things I'm not allowed to say. leswi munhu va nga n'wi endlisa swona The way they created a man, va n'wi endle hi rirhandzu they created a man in love. u nga dlayi Do not kill a person. hambi a endli yini It does not matter what that person did. u rivaleli ku hundza Please forgive above what they have done. u nga dlayi Do not kill the person. aku a hi yimile laha maribye laha It says, we were standing here upon these rocks hi vulavula kona and we were talking there. hi nkarhi walowo mina Immediately, that time, ni ku yesu I said, Jesus, loyi a ri laha the one who was here, matsalwa miri u velekiwe hi mariya they say he was born by Maria. ni vulavula ni nexe vele He's the son of Maria. I'm talking alone. aku mariya He said, Maria. u ni hlamula leswi nga vulavuleni ni ri nexe He's answering me what I'm talking alone. aku mariya He said, Maria, hi mhe ni nga n'wi endla I'm the one who created her. hi mhe ni nga endla mariya I'm the one who created her. ni ve kona mariya a nga se va kona hi mhe ni nga n'wi endla I was there before Maria was there. I'm the one who created her. twanani swilo leswiya that's why mi ni twa ni tiyisa ku swilo leswiyani a hi vanhu swo That- fana na vanhu That's why I've emphasized that these things are not people. They just look like people. lexiya xin'wana lexo mbala glass Then the other one, that is wearing a glass. xi ra xiphemu xin'wana xa mina It says, the other portion is mine. yi ya tshama ka mariya Then he went and stay in Maria. and then ka In- miri wa mariya Inside the body of Maria, I stayed there. Then I was surprised. va vuya va pfa muthu When you hear someone a ri ene u ko diva mudzimu and they say they know God, pfalani tindleve close your ears. swilo leswiya Those things, swo titivela swilo swi ri swona they just know themselves. hi swona swi ri swoxe leswiya They are the only thing, those three things. ungazi u nghena ka swona Don't enter in between them. run away Tsutsuma, unga langusinele ndzhaku. swi tshikiseni sweswiya Leave them like that. and ni khensa xikwembu I thank God. vanhu lava va nga le paradise People who are in paradise, a va ha fani na hina hi nga hala they are sweswi not the same like us who are still on the earth. lava va nga paradise Those who are in paradise, loko va ta laya aku gandzeleni when they go there to worship, ku na something xi va finingetaka there is something that covers them. vanhu va ko hinkwavo All of these people, va vonaka ingaku va fana they look the same. ene va vonaka ingaku va fana na xona xexa xi va tshama lexi And they look exactly like the one who sitteth on the throne. a wu nge tshami na swona swilo leswiya You won't stay with those things. u nga fani na swona And you do not look like them. Amen. a swi na xihoxo swilo leswiya They do not have a mistake. and swilo leswiya And those things, loko a swi koteka if it was possible ku ri mina ni khongela munhu that I could pray for someone, a ni ta mi khongela ni mi kombela leswi I was going to pray and ask for this. swilo leswiya Those things, swilo swi lava swi swimbirhi ka munhu they say they want two things in a person. xo sungula mfundhisi The first thing, swilo swi lava mbilu ya n'wana they say they want a heart of a child. swi lava munhu loyi a va ku n'wana ka swona
They want someone who becomes a child before them. xa vumbirhi The second thing, swi lava munhu wo titsongahata. they want a humble person. Amen. ni kombela I plead with you. if a nga ni nyika tintswalo If he can give me grace a hi nyika tintswalo and he give us grace, ni kombela ku swilo leswi ni lavaka ku swi yisa mahlweni mara these things I need to take it forth. mara ni kombela ku hlamusela leswi But let me explain this. swilo leswi swinharhu These three things, loko swi kha swi vulavula swi kha swi ni hlamusela hi laya maribyeni laya what they were explaining, telling me about what happened on those rocks. lexi xin'wana lexi This other one, xi ku ni sukile laha he said, I left here ni ya nghena ndzeni ka mariya and then I entered Maria. ni titsonga ni kha ni endlela ku titsongahata I was doing it to humble myself eka munhu before a man. swilo leswiya These things, swi ri a swi swi koti ku titsongahata they say they are not able to humble themselves. swi ri swona hi swoxe They themselves, i swi i swo i swilo swo i ku titsongahata they themselves, they are humbleness. They are not able to humble themselves. ntsena loko mi swi vona When you look unto them, mi ta vona ku titsongahata you will see mi humbleness. ta vona ku rhandza You will see love. swi tani swilo sweswo Those things are like that. ende ku titsongahata loko ka that's why na swi chava Humbleness, that's why I fear them. This kind of a humbleness. swi titsongahati ka mapapa It does not humble a themselves swi before the titsongahati cloud, ka malwandle not unto the sea, ka munhu but they humble themselves before a person. loko swi mi vona n'wini When they look at you, hambi mi kha mi hanya so when you're living your life the way you're living it, swoho mama swi titsongahata ka n'wina these things they humble themselves before you. ku ri swi swi endlela ku ri swi ta mi yingisa loko mi swi kombela They say that they're humbling themselves so that they can hear you when you ask from them. ni ri mina mani Who am I? swilo leswiya swinharhu swi titsongahataku ka mina ka mani These three things they come and humble before me. ivi mina ni ku Then I start going my own ways. No. loko swi mi vona When they see you, swi titsongahata ka n'wina they humble themselves before you. lexi xin'wana lexi xi nga na timbanga ni The one who have wounds xi ku ni vitanile said, I called na sweswi na ha ri ku vitaneni and I'm still calling vanhu a va that people must come. nchumu wun'wana wa ku titsongahata Such a humble thing. xi titsongahata ka munhu It humble itself before hambi a mi vona person. munhu a popiwi njhani When you, even if you can see a xi person very titsongahata ka drunk, yena xa n'wi vitana it humbles before that drunkard is calling upon him. xi titsongahata ka munhu xi lexiya This thing, it humbles itself before a person. mara fana But die u ri rhwele vudyoho carrying sin. a wu nge swi voni sweswiya. You will never see those things. a wu nge swi voni You will never see them. mara sweswi ku ha ri ku laha While you're still here, they humble themselves before you. mi hleketa kahle I remember very well. mi hleketa kahle I remember very well. ni ri mi hleketa kahle Remember very well. mi ri n'wexe While you are alone, xikwembu God, lexi endleke matilo the one who created the heaven, xi titsongahata ka mina humble himself before me. ni yo endla yini What did I do? ende ku hava And there is nothing. i mhaka ya rirhandzu It's because of the love. xi titsongahata ka mina They humble themselves before me swi endlela ku ri xi ta ni yingisa so that they can hear me loko ni rila when I cry. na loko ni xi kombela Oh, and also when I ask. No. a hi zameni Let's try. xikwembu God,
lexiya mono kwetsi malexiya The Holy Spirit, that one, xi wa hi mombo pa it falls upon the head xi sungula ku hi khongelela and it starts praying for us. xi hi khongelela titswana And it is asking for grace leswaku hi rivaleriwa hi nyikiwa chance xo hundza so that we may be forgiven and we are given a chance to repent. xi titsongahata ka hina And it humbles itself before us. a nchumu munhu A person is nothing. mara swo swi titsongahata mahlweni ka munhu But these things, they humble themselves before a person. swi n'wi rhandza munhu They love a person. loko mo cheka If you can check, kusuka dyambu ri xile from the morning ku fika sweswi until now, hi nga va ha ri ku dyoheni ku hunda we might be still sinning even greater sins. mara swo ka xi titsongahata mahlweni ka mina But they continue humbling themselves before us lexi ta ni pfuna so that they can help us. na kombela nyana swintsongo Asking, a yimani nyana hi milenge ya hina let's all rise up. siku rin'wana mfundhisi One day, Pastor, mi ta swi twisisa you will understand ku mina that myself, ku khinsama mahlweni ka xikwembu to bow before God, swintsongo it is nothing. mi ta swi twisisa siku rin'wana papa You will understand one day ku khinsama mahlweni ka xikwembu that to bow before God, swintsongo it is amount to nothing. It's very little thing. nchumu wa ku olova swinene It's a very simple thing. wanuna wa ku olova A swinene man who is very simple. la vonakalaku ingaku u nga n'wi rhamba ku a hi fambi kwihi hi ta tlhela hi vuya It looks like you can invite this man. Let's go this side, we'll come back. munhu wa ku vonakali wa ku olova swinene A man who is very simple, mara munhu wa kona but this person, a nga vonaki a ri na le ndzeni but it doesn't look like he has an inside. Looks like a person, mara a wu vonaki u ri na le ndzeni but does not look like he has an inside. sweswo swinharhu These three things. a swi vonaki swi ri na le ndzeni pa It doesn't look like they have the inside. kala ku ri mimoya ntsena They look like spirits. swi vonaki ku ri na le ndzeni They don't look like they have the inside. lexi xin'wana lexi wa moya lowu kwetsima This one, the Holy Spirit, ku ri xi mbarini that it is wearing, a swi vonaki you cannot even see the cloth. xisweswi xi nga xiswona It is how it is. swi faste ngopfu And it is very fast. swi titsongahata ka munhu It is very humble before a person ku ri xi ta n'wi pfuna so that it can help the person. ni kombela I plead with you, vonani ku mi nga fiki la mi pfurisaka don't find yourself having pride hi ku xo xi titsongahata ka n'wina because he's humbled before you. xa mi lava He wants you. a hi pfaleni matihlo nyana minete Let's close our eyes for a minute. ni kombela mi vula leswi swi suka ndzeni ka n'wina kahle Please say this coming from your heart. loko yesu na khensa And say, Jesus, I thank you.
Thank you, Jesus. 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 Ushers, please. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Mbaleni Yesu, mavoko. Let's clap hands to Jesus. Xikwembu xa Musa. Xikwembu xa Musa. The God of grace, Xikwembu xa Musa. the God of mercy, Xikwembu xa Musa. the God of mercy. Hakesa. Thank you. Chasi xa so. This chance, Hakesa. we are grateful Kuva misaveni hi nkarhi wa so. to be in the earth on this time. Hi khensa Xikwembu. Thank God. Kombela ntitlalo ka Xikwembu. Asking for grace before God. Swi nga koteka na ku hi hlangana na on Sunday. Loko hi swaswirhandza hi hlangana ka Sunday. If the God permits, let me meet again on Sunday. Loko Xikwembu xi swi rhandza. If the Lord wills. A ndzi navela ku ni va ni fika la Joni Saturday. I would like to come this side by Saturday Hi ta va na nkarhi. so that we can have enough time. Leswi namuntlha vusiku. You see, today is late. Na kombela I plead with you. eka Xikwembu. I ask before the Lord. A xi hi hlayisi. May He protect us. Na n'wina. Me and you. Hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. A mi hlayisi vhikini. May He protect you throughout the week. Hi vito ra Yesu. In the name of Jesus. Ndikhole vuwa swihulu. I thank you very much. Sunday. The coming Sunday, Loko a swi rhandza 9 ni ta va ni ri laha.
If he is willing, 9 o'clock I will be here. va fane ku ambelela vanhu I will be praying for people before service starts. because the service starts. Amen. 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 Let's give a hand of praise to God. A hand